Premtobre Kasee na uguso ehwedem yento so na yenko yensem foforo emu na ye akuafo ema bes 4000 wa afomantom no mu antitu pa no koko no abodomo ye nei wormo de to aban no anim se aban na manani enna ho wo se obie factories ahodo na kobasa no baye no eso a ombenya baabi akra no omunya baabi kra no so a kwanya ombefa so omo ebesi ye ni yie na yenya so emfaso no baye bebre wo mantam no mu a wo susu se eseye ni nyina ne se bia wo mo be kra no ayo hawo ombi ni Adom TV Kasee edin komoyi Annual Farmers Rally ayeko so ewo go so abutaya womo ejina so ne se gender equality in cocoa production enumu ho ana union secretary edema ema womo de omo ahye cocoa dwumadie mu Felicia Gafli edeto Adom News Central for enim se aban no enwe so be yomomoa na nubaya womo edua no womo enya factories ahodo a womo edibegum na nkosei o chiremu se enubai ahodo a womo edua ewo mpatem ho no enam se factories ahodo eni wonti no na nubai no esese ya afuo na wie na no baye na aba bi ti sa body ese ehini ya be strong body ti bi say sa this libre no so a na fe body na say ya wie no na fe ebi ni ho no na kakra na wo no na ne bo na ya dindindi sre abale se sa strong nka wodi se fije ni biba na nka sa body ni ne mabanchi ni ne mede yetini store awo Ghana ha yansu nka ebebua Union President Edema Mamifui Monica Adai enso edin simsei enatudwa kane no mema na yekua na ema na support wo mo afedu mre sese eboa ema no a na ema ne nsesi fom ti ne de yesu atwa ntoma si yebo se ye ankasa ye betimi age ya sase ne ya ye yemfuo ama be ye yesu ye japade na yehu se kokofo ne ye na kokofo na ye no edu mre bia kokofo ni twam a na de ahokyere kese abreyen enti ye wo bibi ti se additional livelihood no ebi ye gari ebi ye mo ebi ya monche womo union vice president Faustino Bofa enso edin simsei enatudwa mu be mu a emfa so bebre wo mu emfa so bi wo mu se ye benya sika etimi di aboa ye ho edum di aboa ye ma enkankan school mu enkra wo school mu he ye boye ye number ye do emekofo ye we kabo mu a ebetimi aboa ama ye timi ayedai na fe so ye odoku se wo ho kire wo ba wo nua ho a o nua ye nko communal labor obedi achi